Naho inteko rusange y'umutwe w'abadepite yo yemeje umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda watangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inkuru irambuye turagezwaho na Karikiste Kaberuka fatanyije na Claude Habonimana. Abayigize bagezwaho nyuma yo kwemerezwa ishingiro mu byumweru bishize umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga wasuzumwe n'inama y'abaperezida mu mutwe w'abadepite. Kuri uyu wa gatatu nibwo Vice Perezida w'umutwe w'abadepite Adamu Kabagwiza yagejeje ku bagize inteko rusange raporo ikubiyemo isuzuma ryakozwe kuri uyu mushinga ugamije ko amatora y'abadepite yahuzwa n'aya Perezida wa Repubulika ateganyijwe muri 2024. Banyakubahwa, mbere ya byose mbanze nibutse muri make impamvu z'uyu mushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Muri make impamvu zatumye hatangizwa ivugururwa ry'itegeko nshinga nizi zikurikira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 mu ngingo yaryo y'175 yatangije ivugururwa ry'itegeko nshinga. Impamvu nyamukuru ikaba ari ukugira ngo amatora y'abadepite ahuzwe n'aya Perezida wa Repubulika. Guhuza ayo matora yombi bizatuma ingengo y'imari yagendaga kuri ayo matora ihuzwa, bityo amafaranga yakoreshwaga mu bikorwa bijyanye n'amatora agabanuke. Byongeye kandi guhuza ayo matora bizatuma amatora yombi ategurirwa icyarimwe, bigabanye igihe cyakoreshwaga haba hateguwe mu gihe haba hateguwe buri tora ukwaryo. Uretse ingingo ya 75 n'iya 79 zijyanye na manda y'abadepite n'ibijyanye no guseswa kw'inteko, hari izindi ngingo zavuguruwe mu bijyanye n'imyandikire, harimo iya 66 yerekeye itangira ry'imirimo y'abagize inteko ishinga amategeko, aho iminsi yateganywagamo igirwa 30 ivuye kuri 15. Hari bamwe mu badepite batanze ibitekerezo kuri izi ngingo. Gusa nari mfite ubugororangingo nyakubahwa Speaker muri preamble, baramutse bumvishe bifite ireme ry'imyandikire, byabitaho mugakase aho byaba byaratekerejwemo ko bizagenda bite, cyane cyane ko u Rwanda nyine ruri ku isi, movement ziri hirya no hino tuba tuzibona, iyo confusion yaba yaratekerejwe ko yazavanwaho ite. Murakoze. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, Ambasaderi Solina Nyirahabimana, avuga ko ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bikorwa ku nyungu z'abaturage. Itegeko nshinga n'itegeko risumba ayandi mu gihugu. Ni ukuvuga ngo iyo hanogejwe imikorere n'imikoranire y'inzego, ubu nanogeje umusaruro wazo rero ni ukuvuga ngo inteko ishinga amategeko nk'abahagarariye abanyarwanda, iyo imikorere yayo uyinogeje, ni ukuvuga ngo hari nk'aho bageraga wenda bakavuga bati ese turagenzura cyangwa ni ukumenya ni ukigenzura, icyo gihe ukavuga uti niba byabateragamo nk'ikintu cyo kuvuga ngo ariko ni ukumenya gusa ni ukugenzura, mukongera mukabinoza mukavuga muti ukumenya gukoreshwa n'inteko ishinga amategeko kuba kugamije kugenzura, kuko kugenzura niyo nshingano y'ibikorwa bya guverinoma, nimwe mu nshingano ikomeye y'inteko ishinga amategeko, igenzura ibikorwa bya guverinoma. Icyo gihe ikaba ihagaze mu mwanya w'abanyarwanda babatoye kugira ngo bamenye ko abashyira mu bikorwa amategeko bayashyiramo neza uko bikwiriye ku nyungu z'abanyarwanda. Itegeko nshinga rya 2003 ryaherukaga kuvugururwa muri 2015 ku busabe bw'abaturage bashakaga ko havamo ingingo y'101 kugira ngo bibahe amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na Perezida Kagame. Biteganijwe ko uyu mushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga uzashyikirizwa Sena mbere y'uko hakurikizwa izindi nzira ziteganywa n'amategeko kugira ngo itegeko nshinga rivugururwe. Guhuza amatora ya Perezida n'ay'abadepite bizatuma igihugu kizigama miliyari zisaga 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Karikiste Kaberuka mu mujyi wa Kigali.